Porter 1 narashkalari var. Жылы 2003, объемы 2.5, telefon nomerleri. Пробеги 495 000 километр. Басы 360 000 сом. Porter 1 narashkalari var. Kabinanın üstünde bagajnigi var. Пробеги 400 qancha dediniz? Ya 242 000 kilometr. Жылы 2003, объемы 2.6. Келгенде 5 ай болып тұр дейді есі. Басын қанша дедіңіз тағы? 420 да отады кен есі. Porter 2 свежий келген дейді. Интеркулер. Нарашкалары жоқ. Кореядан келген бойынша да отады. 5 объемы 2.5. Пробеги 170 000 километр. Басы 400 қанша дедіңіз? 490 000 да отады. Кетсіне дағы сөйлеседі. Кішіне түшіп берем дейді. Ал ем кішіне түшесіз сөз. Porter 1 нарашкалары бар. Ондай дугасы дағы бар екен, Реал Мадрид деп жазып қойған. Кабинаның үстінде багажнигі дағы бар. Жылы 2002, объемы 2.5. Есі жоқ екен, пробегін сұрап алып десек, басы 350 000 сом. Porter 2 126 CRDI нарашкалары бар. Ақшасында бұл жоқ айтты. Жылы 2010, объемы 2.5, телефон номерлері. Басы 520 000 сом, пробеги 134 000 километр да отады. Көрсетілген номерлер башқа екен, бұға чалбайлы қойыңыздар. Бұл ескі қағазын номері оқшайды, ескі есін. Porter 2 свежий келіптір. Интеркулер 2005, объемы 2.6. Пробеги 214 000 километр. Басы 550 000 сом. Porter 2 свежий перегон. Нарашкалары жоқ. Жылы 2013. Интеркулері же CRDI бі? CRDI екен. Простой мотор. Пробегін білбедіңер бі? 34 000 километр бі пробеги. 34 000 километр. Басы $12 000 да отады. 830 000 сом. Портерлердің арасында андай грузовой тұрады. Hyundai Matic деп қойып тұр. Matic екен. Пробег 285 000 километр, 2011 жылы шығарылған. Есі жоқ екен, басын біліп қойыл десек, қызықтандар мо телефондарға чалыңыздар. Объемы 3.9 деп жазып қойып тұр. Porterlerге келдік. Көріп отасыздар. Бұл жақта көбінчесі дыйқандар сатышады. Porter. Ал эми одан баштасақ, нарашкалары көрінбейді. Бирок орду бар екен. Жылы 2003, объемы 2.5, срочно деп жазып қойып тұр. Басы 350 000 сом. Ондай қардарлар келіп атышат уже. Бұл Porter нарашкалары бар екен. Porter 1-дің дугасы дағы бар. Жылы 2003,
Баасы 400 миң деп атат. Портер 1 нарашкалары бар, мындай жапкыч тенти менен кошо. Каркасы да бар экен. Кабинанын үстүндө багажниги да бар. Алдында бамперде дугасы да бар экен. Жылы 2002, объему 2.6. Пробеги 306 миң километр. Если бензовозда болот деп атат. Мен түшүнүм жок азыр. Мындай датчиктер бар деп атат. Ылдыйда көрсөтүп тура турган. Баасын 420 миң сом деп атат ээси. Айтылыш баасы. Свежийбы? Портер 2. Свежий перегон. CRDI екен, а? CRDI 126. Нарашкалар жок, а? Нарашка жок экен. Машина кейджи 2011, объему 2.5. Ички салону. Пробеги 95.940 километр. Баасы 500 миң сом деп атат ээси. Портер 1. Бул не, жүргөнлөр бул жакта? Ооба, 1,5 жыл жүрүптүр Кыргызстанда. Нарашкалары бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Жылы 2004, объему 2.6, телефон номерлери. Азыр пробегин көрөлү. Азыр жүрүп турган мезгили. Мотору 447 миң 312 километр пробеги. Ички салону. Борттун ичи. Баасы 420 миң сом. Кеми бар дейтесиз. Портер 1. Будка. Россиядан келген окшойт. 2007, объему 2.5, телефон номерлери, баасы 280 миң сом дейт. Портер 1. Нарашкалар коюлган. Жылы 2002, объему 2.5, баасы 380 миң сом деп атат дейсиз. Портер 1. Нарашкалары бар. Кабинанын үстүндө багажниги бар. Пробеги канча экен, билбедиңизби? Жылы 2003, объему 2.7. Баасы 400 дедиңизби? 400 миң сом деп атат ээси. Портер 1. Портерлер кымбаттап калыптыр. Мурдагы базарларга салыштырмалуу. Жаз келип атат, күн ысып атат, ошого кымбаттап баштады. 2002, объему 2.5. Пробеги 138 миң километр, баасы 380 миң сом деп атат. Портер 1, свежий келиптир. Нарашкалар коюлган. Эки миң 3, объему 2.6, телефон номерлери. Пробеги 204 миң 500 километр, баасы 470 миң сом дейт.